Bula natango aprosa ngarse ngor kraki do televe ono barong na radio Fijuan nandomo ibiti. Radio Fijuan nandomo ibiti. Nisambulu binaka. Sai ko na Vakaleleka ni no ande tu ko na mbungi ndindai. E bagarita kana iliulu ni mate ni tu borenge mbani marama ni ndondo lumenda ka ku ni ba politiki taka na tete ni mate ongo na COVID-19. E ka mbani marama ni ruimbimbi menda yalo ndei kan dada bata ene kena sanga ime ka ku ni ado mai ena nondo banua na mate ongo. E sa tu bagarau na mate ni tu biti mena mbiu tale e so ni tu ena ngauna ngan rebikina. Ia sendei tok ngana I bagaro mai na ministry ni bula Desember ni dua na kisi ni COVID-19 e se bagandei taki ena nonda banua. Rosang luka 5 na pasyente na tamatataka ena Rosie Holidays e sa musu na 10 na pasyente na kenrei sau ka 5 na rau bagadada e sa bagalele taki na non rayau ni takadaka. Ngoi na buti ngani ken na beto bitiko na mate na COVID-19 ke na bakatatambu e sa torba ke na nondo banua e na numitigo ni na rawa ni na laki bagalusia telangana kambani lebongo e tini ka 5 milion na dola e kawai tal tingana kambani na kena sa roro bolega tukuma na bulo chune ke na okosita na ngauna ende ulebukina na sarabanua biti endondo rimenda ka kuoni lo malenga na lino banua en kena lele sartiko na yumbi ni mata sen face masks ke na wani mate ndo basa sabata kina na linga ke eado memani ndo na kisi ni COVID-19 e bagandi take biti era barita ke sona tambane ni kemesi ni ruimbimbi na kena matana tagi na bula sabasaba kana rauni tarro bana tete ni mate onko e bagarita ko Rinal Chand na presidente ni songo ni kemesi e na nondo banua ni face mask kando donu mendo banga taki e na kisimbimbi bakaongo o ya na kena kabato kai na N95 kalele sartiko e na bunga na kemesi e na ngaunongo e kao Chand ni sa lutu telangane wili e ndau boli mai e bonua tani me bakani ndau boli mai na be kaongo e na matani to China na bonua kabete ko bitu na mate ongo. Kina gito, e sana sanga ni buat taraiti ko irna iboles lesi ni gito mai bunua tani merna mai bogaitabi na sota kede e bogaiduri ena nonda bonua. Tukuna ni iboles lesi edaki ni Fiji National Sports Commission Peter Macy salamuritingana BKS kadibaka na nonda matani tu ena buku ni non ranganga rauni membaleta na mate na COVID-19 e kureni ngome bakataka na sota ni Coca-Cola Games. Kureni na bata kena matambosi ni bula e na buku ni tikino ngo. Mai da bekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kena ikuri e rano na semana siseni na Radio Fiji 1 kena bula FM ni wadingu naka. Ndo toka leo na be sere so na Bula FM na bodu na sere so. Bula FM number 2 en seri.